Ibihe byiza cyane ku bakunzi ba HD Global Media, mbifuriza kugubwa neza muri hirya no hino hatandukanye. Amakuru y'imikino rero agezweho kuri uyu murongo wa YouTube guhita nyahera hano mu Rwanda. Hari amakuru menshi cyane atandukanye. Natanyahera rero muri ekipe y'igihugu Rwanda Amavubi. Aya Mavubi y'u Rwanda ku rutonde ngaruka kwezi rwa FIFA rwamaze kugaragaza ko aya Mavubi y'u Rwanda yasubiye inyuma h'imyanya itandatu, yisanga ku mwanya w'130 n'amanota 1127 n'ibice 36. Aya Mavubi y'u Rwanda rero no musaruro wayo agize nyuma yuko mu kwezi kwa gatanu nta mikino wenda myinshi yabaye. Ubwo rero bise bituma yisanga ahangaha Amavubi y'u Rwanda asubiye inyuma ho iyi myanya yose itandatu, isanga ku mwanya w'130, ibintu bidashimishije ku ruhande rw'Amavubi y'u Rwanda. Ubwo rero nuko nguko bimeze, ariko nko muri uku kwezi kwa gatandatu bw'Amavubi ntabwo byagenze neza. Akinnye imikino ibiri ya gishuti yose ayitsindwa, kuko yatsinzwe na Algeria 2-0, Algeria nkuru ndetse na Algeria ya Cane nayo yitsinda 2-0. Urumva ni amanota 0-6 ku Mavubi. Urumva ko urutonde rundi ruzaza bishobora kuzaba bibi cyane nyuma yuko basubiye nyuma y'imyanya itandatu. Noneho mu kwezi kwa gatandatu ubwo bazaba kwa gatandatu bazakubana mu kwa karindwi, Amavubi ashobora kongera gusubira nyuma aho iyindi myanya. Ubwo rero ibi biturutse no kuba tutaratsinze ikipe y'u Rwanda Nigeria muri qualification za World Cup, kudatsinda ekipe nka iri ekipe ya Lesotho twanganyije. Ubwo rero ni ibintu bikozeho Amavubi y'u Rwanda agasubira inyuma h'iyi myanya yose itandatu. Ubwo turebeye ku bindi bihugu, igihugu gikomeje kuyobora ibindi ku isi ya rurema na Argentine, Espagne ni ya kabiri, Abafaransa ni aba gatatu, Abongereza ni aba kane, Brazil nayo ni ya gatanu. Nuko byifashe. Hanyuma igihugu cya Afrika kiri ku mwanya wa hafi ni Maroc, iri ku mwanya 12, ifite amanota 1698. Hanyuma igihugu gikurikira cyo ku mugabane wa Afrika ni igihugu cya Senegal ku mwanya wa 19. Nuko ibintu byifashe muri FIFA ranking cyangwa se urutonde ngaruka kwezi rwa FIFA ku ma ekipe y'ibihugu uburyo bayiritwaye muri uko kwezi gushize. Nyine hari n'igihe nta mikino iba yarabaye bakarebera ku yindi yabanje, ariko iyo yabaye nyine niyo bagenderaho. Ubwo nuko imeze rero Argentine igomeje kuyobora isi yose muri rusange, mu gihe ekipe y'igihugu ya Maroc yo ku mugabane wa Afrika ari iza hafi mu bihugu bya Afrika kuri urutonde ngaruka kwezi rwa FIFA. Hanyuma reka mve aho ngaho nerekeze mu makipe hano mu Rwanda. Ama ekipe arimo nka APR Football Club. Iyi APR nayo iri gukora recruitment zitandukanye, igura abakinnyi kugira ngo bazayifashe mu mwaka utaha imikino. Ubwo rero ikigaragara n'uwitwa Ronald Sekiganda, uyu wavuzwe muri APR FC ariko yo ikaba itarabyemeza. Uyu musore rero ku munsi w'ejo waseze bagenzi be bakinana mu ekipe ya Villa Sport Club ari mu gihugu cya Uganda. Ubwo rero bitewe n'ibiganiro byabaye bucece n'uyu mukinnyi, akaba yamaze gusezera bagenzi be, byanga bikunda rwose nuko agomba kwerekeza muri APR Football Club kuko niyo yavuzwemo cyane, kandi APR isoko ry'Ubugande biragaragara ko iriho cyane. Ubwo rero uyu musore Ronald Sekiganda, umusore ukina hagati mu kibuga y'imyaka 22, yerekeje muri ekipe ya APR. Igisigaye nuko APR Football Club yo ibitangaza. Ubwo rero iyi APR kandi iranavugwamo umusore witwa Sermoko Al Omar, umusore usoje amasezerano muri ekipe ya Rayon Sport. Biravugwa rero ko nawe ashobora kuyerekezamo. Haranavugwa kandi witwa Umukiza Obed wa Mukura Victory Sport, uyu musore ukina inyuma ku ruhande rw'iburyo kuri kabiri. Uyu rero nawe biravugwa muri ekipe ya APR akishobora kumutangaho hagati ya miliyoni 22 na miliyoni 30, kuko we aracyafite amasezerano y'umwaka umwe muri Mukura Victory Sport. Ubwo rero ashobora kujyana n'ubundi nitwa Ishimwe Abdul, uyu musore n'ubundi waje muri Mukura avuye mu Ntare, ashobora kwiyerekeza muri ekipe ya APR. Yoyo wewe ntabwo yamugora kuko we yanyuze muri ekipe ya APR nyine y'abato ariyo Ntare, kandi n'amasezerano yararangiye kuko yararatijwe muri Mukura umwaka umwe. Ubwo rero nawe birashoboka ko yakerekezamo, cyane ko ninjye na Clement ashobora gusohoka muri iyi ekipe ya APR. Kandi igomba gutangaza umutoza mu minsi ya vuba, kuko nk'uko babitangaje APR igomba gutangira imyitozo mu mpera zo ku kwezi kwa gatandatu kugira ngo yitegure imikino mpuzamahanga ndetse na shampiyona y'umwaka utaha. Ubwo rero umutoza byanga bikunda abakunzi ba APR aramenyekana vuba kugira ngo atangirane n'imyitozo n'abakinnyi muri uku kwezi kwa gatandatu ubwo kuzaba guhera, kuko APR nibwo
nibwo izaba itangira imyitozo. Hanyuma nasoreza muri Rayon Sport rero. Rayon Sport naho uko bimeze nuko isoko ry'igura n'igurisha baririho, barifuza witwa Usayimana Olivier wa ekipe ya Marine kugira ngo aze kuba yayizamo, ndetse na Rushema Chris wa Mukura, uyu musore myugariro arifuzwa n'iyi ekipe ya Rayon Sport kugira ngo aze ayifashe mu bwugarizi, cyane ko Rayon Sport ishaka gutakaza witwa Omar Nyingi kuko biragaragara ko ashaka gusohoka muri ekipe. Ubwo rero Rushema Chris yazanga akabafasha kugira ngo bagomeze bitware neza cyane. Hanyuma kandi witwa perezida w'icyubahiro wa ekipe ya Rayon Sport Umuvunyi Paul yavuze ko bo bakunde ekipe ya Rayon Sport kandi batayifuriza ikibindi nyuma y'amagambo cyangwa se ibaruwa yanditswe n'ubugenzuzi bw'iyi ekipe buvuga ko hakenewe kubaho audit cyangwa se n'ibiganiro muri rusange kugira ngo barebe imari uburyo yaba yarakoreshejwe muri ekipe ya Rayon Sport. Ubwo rero abasaza ku munsi w'ejo barateranye baraganira bizewe cyane, bagaragaza ko bakunda ekipe na audit yakorwa nta kibazo, ariko ekipe yo irakunzwe cyane. Ubwo rero yahumurije abareyo ababwira ko ekipe yabo imeze neza kandi bayikunda banayifuriza ibyiza. Ubwo rero reka mbashimire cyane rero abakunzi ba HD Global Media, mukomeze mugire ibihe byiza. Nitwa Rukundo Rukuci.